Дзауы районы къухдариуæгад арфæйы ныхæстæ ракодта адæймagады рæsугъд æрдæгæн Сылгоймăгты ăппăтдунейон бунăцытăн районы сăргълăуәгăй арфăтă райстуй ăстăй азайфăлдăр кăвăл сăвă уыдзă сылгоймăгтă йыуылдăр әмәуыдун тасты фәнзай рәсуд усайфăлдăр традиции мăгăскăсă алкăмăндăр арфăкутуй хăдзары сăварзун адәмăхсән. Каждый год они нас поздравляют с праздником. Я также хочу поздравить с праздником всех женщин, не только администрацию, но и всего нашего района, и всей республики. Всем благ, здоровья и женского счастья. Всем огромное спасибо. Akció ărвылбонон ăрмăст Сылгоймăгты ăппăтдунейон bumănă fălă əndər paçaxadun bərək buntemdər aftəmə açın ləvərtəmə didintə raystoy rayonu Сылгоймăгтə yıvıldı. Огромное вам спасибо. Əmtkəsiskəyə Сылгоймăгтən bakottoy sədeyə fıldər ləvarı bərək bunay raygund bazadistə əməmə buznə cənə xəstəzaxtoy asrə sud bun səkəy babuzkottoy vəytəxəy ləvərtimə yumə qarm nəxəstə zırttoy madaltən xotən əməçijetən alı Сылгоймăgdər əxəskəni царды aşçıyagdər nısan banısan kottoy administrasiy kuşçetəm. Plitiyana BTT Larisa informatsiya ravaqdabun.